paket. Mami yang ini mau buka. Wow. River. Wah. Daddy, look. Ada lagi yang lain mungkin? Black one. Jilbab. Wow, it's black. Yeah, black one. The black one. Daddy, look. Daddy, look. Hai. Kakak ada jilbab. Look back it. What color is it? Black. Kakak ada paket. Mari kita buka. Ayo. Pink. Ada pink one. Ini adalah mukena untuk sholat. Look. Ya. Jilbab. So cute this. Purple. Purple and pink. Yes. Ini mukena baru aku. Ya. Ya. Ini adalah mukena untuk sholat. Lah. Iya. Ini Wow. panjang, ini untuk kakak. Kalau Iya. kakak udah besar. Kalau kakak sholat, Lah. gimana cara sholatnya? Wih. Cantik sekali anak mami, pakai mukena baru. Oh, itu juga. Make other one. This black. Yes. I like it black. But what is it? Black. Coba. Itu. It's legging. Legend. Yes. You like it? Yeah. Tuh. This the one. One. Guys, hi. This panty. Yes. What color? This black. Wow, coklat. Thank you, Daddy, Mommy.